Od juče, odnosno od prekjuče, od četvrtka, se ovde u Acıbadem Sistini odvija prvi sastanak za genitourinarnu rekonstruktivnu hirurgiju u organizaciji Acıbadem Sistini Beogradskog centra za rekonstruktivnu hirurgiju. Mi smo, profesor Lekovski, ja smo organizovali još 5 gostiju, vrlo poznatih gostiju koji se bave ovom problematikom iz celog sveta, iz Brazila, Amerike, Engleske, Istanbula i od juče smo počeli da radimo operacije uživo. Juče smo radili 5 operacija, danas imamo 4 operacije na programu, tako da je ovo prvi put na ovom prostoru, uopšte na prostoru bivše Jugoslavije, odnosno na ovom delu Balkana, da se jedan ovakav skup odigrava. Ono što bih želeo da vam kažem jeste da su ovde uslovi fantastični. Ja sam ovde u ovoj bolnici prisutan, pa evo, skoro punih 7 godina. Viđamo se 7 do 8 puta godišnje i pomažemo pacijentima svih uzrasta, od novorođenčadi pa do najstarije populacije, i mogu da kažem da su, pored toga što su uslovi fantastični, da su kolege, medicinske sestre i svi drugi koji su ovde uključeni u ovaj rad, da jednostavno daju neverovatnu potporu i neverovatnu sigurnost, tako da za mene, koji vrlo često putujem po svetu i operišem maltene u svim zemljama sveta, ovo je mesto koje apsolutno ne zaostaje ni za jednom od vodećih klinika na svetu. Danas smo radili operaciju, ono što vas najviše interesuje, danas smo radili operaciju gde smo kod pacijenta koji je rođen u muškom polu uradili konverziju genitalija i formirali ženske genitalije. To je popularno, ta se operacija popularno zove operacija promene pola, međutim to nije baš medicinski jer se pol ne može promeniti hiruški, menjaju se genitalije i mi smo danas u nekih 4,5-5 sati uspeli da skinemo sve muške polne organe i da formiramo ženske polne organe koje će, ja se nadam, biti vrlo funkcionalni. Maltene kao da je osoba rođena sa ženskim genitalijama. Što znači, doktore, to funkcionalni, da ni objasnite, da li može da rodi, da li može da dožive seksualno iskustvo kako žena? Rađanje se bazira na drugim organima, to su unutrašnji organi. Što se tiče, kada kažem funkcionalne genitalije, to znači da može imati normalne seksualne odnose, da može imati normalno zadovoljstvo, da može mokriti normalno kao i svaka osoba ženskog pola. To je što se tiče funkcije. Što se tiče estetike takođe, mi smo krili apsolutno sve elemente ženskih spoljašnjih genitalija, uključujući vaginu, klitoris, velike i male usne, tako da je to sve urađeno u jednoj operaciji, što je jako bitno, da osoba ne prolazi kroz nekoliko koraka i da ne bude izložena nekoliko operacija, anestezija i tako dalje, što može ponekad da bude i rizično. Колко часа трае операцијата и колко вие лично имате вакви операции направени? Ova operacija prosečno traje između 4 i 5 sati, međutim mi smo namjerno radili malo laganije kako bismo ovu operaciju prikazali i svim gostima koji su se skupili ovde sa naših prostora da posmatraju, da vide sve detalje, ne samo operacije, nego i druge vrlo bitne detalje iz hiruške anatomije, obzirom da su ovo operacije koje su nama dale ogromno iskustvo koje primenjujemo za lečenje i nekih najtežih anomalija. Jer su ovde u jednoj operaciji faktički mi odstranjujemo muški polni organ i na taj način mi učimo koji su svi ti anatomski detalji i što možemo da iskoristimo posle kada operišemo recimo decu koje se rode sa teškim anomalijama penisa, da iskoristimo te iskustvo, da im pomognemo na najbolji mogući način. Koliko operacija imate ovakve? Pa znate kako, ja sam prestao da brojim operacije, zato što to posle nekog broja više čovjek se izgubi, ali otprilike oko 700 operacija iz muškog u žensko, oko 1300 ženskog u muško. Otprilike oko 2000. Колко од Македонија има што сте имале такви пациенти? Ovo je 5. osoba koja je poreklom iz Makedonije. Da li je polesno od maško v žensko ili od žensko v maško da se promene pol? Nije bolesno ni jedno ni drugo. I jedno i drugo ima svoje tajne, svoje zamke i svoje trikove, ali dobro je, ako već upoređujemo, dobra je stvar da su ove operacije od muškog u žensko na neki način lakše zbog toga što u jednoj operaciji skoro u preko 90% slučajeva postižemo kompletno zadovoljstvo. Ne zadovoljstvo hiruško i zadovoljstvo hirurga koji radimo ove operacije, već zadovoljstvo pacijenta, što je za nas najbitnije. Докторе, кога веќе ги правите операциите, значи од женско во машко, како се доформува машкиот полов орган кај идниот маш? Mi tu imamo dve vrste operacije, odnosno operativnih tehnika. Kod otprilike 70-75% osoba koje se rode kao žene i koje žele da imaju genitalije muškog pola,
Dakle, kod najvećeg broja pacijenata mi u jednoj operaciji ostranimo ženske polne organe, dakle, ostranimo grudi, ostranimo matericu, jajnike i ženske spoljne polne organe i formiramo muške organe. I to je jedna tehnika koju smo razvili koja se faktički bazira na rekonstrukciji i produženju klitorisa i formiranju malog falusa. Kod onog drugog dela, dakle kod manjeg dela, kod 1/4 osoba koje su, kod transrodnih osoba, mi imamo zahtev da napravimo muški polni organ, dakle falus koji odgovarajućih dimenzija kao i polni organ bilo kog genetski rođenog muškarca. To su malo komplikovanije operacije, malo komplikovanije tehnike, obzirom da se tu radi o mikrovaskularnoj hirurgiji, dakle i te operacije traju ponekad i po 10 sati. A što prethodi pred operacijata hirurška? Zato što verovatno je posljednji od proces, psihološki testovi i sve to ono što je... Mi imamo, kada radimo tranziciju iz jednog pola ka drugog polu, mi imamo nekoliko vrsta tranzicije. Jedna je tranzicija koja je reverzibilna, dakle to je onaj proces gde se osoba jednostavno koja se osjeća osobom suprotnog pola, on jednostavno počinje da se oblači u garderobu suprotnog pola, da se ponaša, da govori u svom licu jednine kao onom suprotnom polu i to je ta neka, da kažemo, reverzibilna. Imamo delimično reverzibilnu tranziciju i ona se bazira na korišćenju isključivo hormona. Dakle, osobe počinju da uzimaju hormone suprotnog pola, dobijaju seksualne karakteristike i karakteristike tela, kao recimo ženske osobe koje počnu da dobijaju bradu, dublji glas i tako dalje, ili muške osobe koje faktički gube bradu, kojima počnu da rastu grudi. I to je ta takozvana parcijalno reverzibilna. Imamo na kraju i reverzibilnu tranziciju, to je završna faza, a to su one osobe koje ispunjavaju uslove da budu podvrgnute hirurškoj rekonstrukciji genitalija. Dakle, to je nepovratna konverzija. A što se tiče te irreverzibilne, ona je, kažem vam, završni stepen i ona može da se obavi tek ukoliko je osoba pravilno praćena od strane minimum 2 psihijatra u periodu od minimum 1,5 godina i ukoliko na hormonskoj terapiji minimum 1 godinu dana. Dakle, to je neki proces koji se dešava negde 2 do 2,5 godine posle početka praćenja ovih osoba koje pokazuju želju, koje pokazuju afinitete da promene svoje genitalije u genitalije suprotnog pola. Кога конкретниот пациент или пациентка конечно ќе може да кажеме ќе може да почне да живее како жена? Ova transrodna osoba će biti u bolnici otprilike 4 do 5 dana, dakle ovde će biti pod našom kontrolom 4 do 5 dana. Nakon toga će imati otprilike još nekih 2 nedelje oporavka u kućnim uslovima, što znači imaće urinarni kateter, morat će da se previje i tako dalje, ali normalan povratak normalnim aktivnostima, dakle svakodnevni život je negde mesec dana posle ovog zahvata. Što se tiče onog malo pre o čemu smo pričali, dakle funkcije genitalija, seksualni odnosi su faktički mogući od 2 do 3 meseca nakon hirurške konverzije.